Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non Sarbe kro arong atuwar lapen binhum kiling arong kedang matuwar Richard okbi anin kimi pen sai ke claim pida Lakha inkoida trok Duabargri constituency binhum kiling arong kedang matuwar kahino parpik penajok kedam kiwang akisung thetan lopu Richard okbi aphan chuning risi Richard okbi sitame radatum kachuning ria tengsi binia bangke sai claim pidamlo lake towarlong sangti harlong si thok pipon lapen halapu sarbe kro arong anat kedam matuwar sitame Kedam kewang kasiksak hetan binong lopu Richard okbi chinisi lapen archulong si tong sekot pen sarbe kro arong kedam atuwaralong lang di ketep pikajo lang kepakom chia phansi JCB pen lang roy along ipur pi asai si klem ipon la so penajo sarbe kro arong arat lapen binhum kiling arong arat Richard okbi aphan ning ing sampik lopu si pherangke athengno nang chithandu lapen kachoro sitami pachorpon Duabargri pen Edverson Koipo Karbi Anglong News Channel Ini dak ni tum binhum kiling arong pen ni tum adon kala lang pen em karong ni tum la rong ali ke no pen ni tum cho hang nam lo ako nang pida nang pilo la tin no ni tum la Greber tamit noni ni tum thok long lo la so ke thok long bang lang pha tamit ni tum hana kerap thek pot churo lo am so se ana me hiru tamit alang long pa padona so la kha ki jo non arong tin da chang nang lo pilo ni tum hana nang pilo la ni tum ke akiro pilo so na ka sin ti me MSc ke ni tum ke thek long la kidam tang ko ala ne sengkan da dolo ni tum ma so ke kerap ka we pinia ni am ni tum hana na rap thek po lang pa ke churo lo ni tum Rong kapen me adon me kapen tame ni tum churu lo alang li long kai kita cerah dun jatuh alang li long tame de non ke bang ye sengkang tame ni tum ka cerah do yi phang ni tum be chetopet pen alang li long de dupu putih la hai tame ni tum lam chak chi pi alang le phang tame Kardom nilimen Joseph Kro lapen nili rong bangke sarbe kro rong te sarbe kro rong asar bangke kemarik lo nili hanno nang lihan di ante nali phang ka bang tum bang khela lo ke dam ke bang nali tum siksak pik kado beta thek long lo ante pinya bang ni tum dak GCB bang kam paklem bon thek pon lo ante la nai tum jung ben sela so GCB ben dak lang roi long kam paklem ma mante mani na kerap lalo kedam ke bang kado ko be elitum long berong thakamun an ke elitum chini lo siksak pen jok mithang summer school ke thon ke wan lang the la pen elitum la so khat harnuk pik kai tami isu school thon ke wan me elitum ka siksak abang putin de elitum che thek lo tami la posona pora hut elitum ki sung la pen elitum ka siksak along elitum aphanang thek long se elitum ka chung honai sir alang li elitum aphan nang rab lo pini halab la dak haladak man sili tuma phana pa phul pilo la dak atheji teng plak ma tu ni ha ling bana pa phul bote dak ba indai pu pu alamen cha dak panili tum pen paklem lo choro lo eli tum ching hona sar pan tame alang le la puson ning ki me nili tum ka siksak rara ki sung la pen ka siksak na ke thek long pen job alang le nili tum phana kerap la ki alang le phanda akiru pi perfect lo te alang li dak pini chot sin grama ma kedam ta tame rong aju tame puson akisum ke bo han chirap tu dun bom kedam tang ta ini tum hanang rab lo ini tum ladak dolong tame alang lihin tame nili tum hanang pilo sitame la lang ki thepik bana jok abisi akithe bana jok se ili tum hanang pon pi de long ke nona bang ke kim tongon ide lo kedam tang tame alang li nili tum han dolong tame nang pilo long lo he sitame nona bang ke alang pon de lo sitame dolong chi kim tong dek thia ku sitame lang ke hat bom nang ji so mar school thone wan ke de ko pot la ko tong dik the ku sitame alang le ning ki me bana ko GCB pini ani se bharma le ni tum khanang pilo thanbang Joyram Bey nilip Rongkhang LP School along kedam de phuthak klar dak pen lamthe kachepaklang pon
Wales Karpi Anglong, Lakhanar Kep Hamren Constituency ke Parlo, Mate Rongkhang Education Block ke Parlo, Rongkhang Rongbong Rong Arakalong, Kido, Nilip Rongkhang LP School along, thanbang Joyram Bey ahin pen, pherangke athengno, Nilip Rongkhang LP School along, Kopia Potsi Nili, thanbang Kewang Vedep Titima, Lahaya Putak, Klardak pen, Karpi Anglong Arat Lapen, Kete Kininga Tumapan, Amithang pen, pherangke may, Paponsi, Klardak lamthe kachepaklang po. Tangte ang tona lamthe nilip Rongkhang LP School athanbang Joyram Bey kaning lamthe archuponik sinang. Bimol Bay Report, Karbi Anglong News Channel. Appointment ng transfer order ng November o masi niliti kulo exam tapi kita BMC pandi kulo. Apon niliti hadang John Damde. Niliti election dan ang kili lo bielu tadu. Ama niliti nang kita di adiding ulo. Usom lo niliti hadang ke retire po ke dan ni de redaksi retire ke anji pansi niliti nonang di kumanda lang tane lang mingsu ke niliti. School building ke tinggi dun lo. Kitchen ta cewan lo non kendeta cewan po apon ni ada dia amasi ni nang ke jom dia di ding lo amasi lapu gali election duty por dia lo do ke nang tom hale transfer non ama IPC pen application ti no stay order cewan dan po lo si stay order fan ni deputy commissioner lo cedam lo la hello ditum nangot deputy lo application handak ke pido election officer untuk kemudian nama alani kolektif ya lota amasya langsung pulau sa pun pandak lagi lo apot na election derle cimbum labang dang dia amasya election der cimbum not pulau alangsung ke klaim ke pantri je arje moni ditong nilinong ni hang dinoji kesi bang suai school pen ni ko sonsi kacit ahok pen alam pen ni kachepaklang lo rong sorol man rat ring dok bori rong rata do nang ni ne kado nana muni cetong situ lo ricu rong arak apen daga arong sartum dirike dake nang ini orino dirike dong si dake wana ini tolong te kena volunteer retire ke endak po di sini le pulang asi nang tumat hanno asi aku nang itu di school dong si kemi nang i tolong te dikel ke bok bukel lek nai pe ke bok mucor ati charle diri ni to si rong atorten bukel char nang pota ni ricu rong araka ricu kan gilo nang itu paklem no militat dan farban timbo bom pola kasi aku ricu kan klem no ekam fracture to si angko ni dam lo saya si angko sie malong dam si kadake osomara le pravin penili pang transfer no la halo cn dan adoke dak joint secretary signature kuria lo kan office dan tame dak joint secretary angkon pdn to tok thai lo manon hadak si long si to video sa dong si tiku pia posi ne pang transfer no confident lo ni in thang ma ta chi mang tu ha lo than palam jirna koksi lo at ai student awete aticara koson lo ni gitu bang acai no awe amkuar ko pilaw khang po nili pan along tes na exhaust nge la pugalilo evaluation kuri det po evaluation kuri non ke polo kuri dat si rat solando news kelang kawan ta nili tong ke chok sima department tong ke chok sima labang kenang itu kelang atumle matharai kan mane komen kita pitum tinon hanya tak government unai sudah kupia pot lo tapi patalang di kampus Januari pen kelas dua ni pula Januari John no sa nitum evaluation kuri po jom kuri redar lo si nang nitum kupi lo man non bang ke non nitum education department EMC non ma bang ke pravin pen kamata si mili pandadat ai student ave that lo kule pusikan kave pen ke kedua din nai pon nang ye bang ke ne le rata thengo ta chuni ni lo sama si 2025 arni ya bang ke amen nang ke long ke baka thom lo ama si ni arlolan sini le dake heloing teacher si wa
non juana teacher nang kit toy ta wan school ka absent afisar nang kit toy ye bang de ti in choti pupen tamat thato ne laba thama teacher a student ke dam ta nili ke chini ne dal se non nili phana bang ke yo mane hem chong hu ma food wang lo amani di gadak narda bang nili phante onang ti ru koson sila ha padok ba da itu ke non nili long senang wara hu sila so student ke nili nak ke khowek nak ke tap long wek put ta kali so mata ko bang dam pu ko thalo ta tham la bang ka ta do ya parent ta kunang ko ma di teacher ke bang ka hello ko ti mala te ka chita do ni ko ne masih lalu amaja sade ni la arju tame non parent ngathan di class 4 so pani khobor ko o ani long tam jui ini ke wang le umri piana amhala kiji tu asomar kiji wana somar se da ke wang ke thiri ta do go siri ta do ke wang ta he kan masih tipu bro ko masih ni kita ada tipu ke la tabang ya duksi kara ko to ko la ko wang kita ko student ni ke ni kita maksud putar lambang ke ini tum kado kadalan non nang gitu ne kedo dibai ni do lo rong ara hencing wai lo le nili ke da bang ke somar pana ho nang ne na hok sita chitoy dun edlo chitoy dun no nili ke na gitu nyong si dak ke bang ni tolong ta so si nili ke da molen di rupiah and that po pula hai jasita nang transfer ni mene bosi chong hong kong masih dam bom lo hai mano nang itu bang po lo SNT chung sin la ke a right at hitardo amasi sa chingwai lo la puli lo khadak umrasi le ponda dana handa ban se osomar do ta hai la sila so putha la man ni li ke jo dun es ni li ke che kroi do lo chingwai yin lo sialang king ke che kroi lo amasi ni liara ji fan pulo ni li ke ji ban lagi sedak building lang sona hen ta ke lo ni li dam tanding ta amar si che kontek lo na sekolah ini nang si alang nang bori ti sekolah ti milong ta hadak building ko ni bang le dam di sam ke wang ya teacher pun kita student ta doko school ta building ta long po ni ke cinya teng ni da banyak perang naga masih hala banyak ke he ga masih latung ke wang ele ma de lang than wa ke ti fanar ti lo an ni hen dam di na ke wang we do pon tu neo so men ta si la student ta la hello ni tu langot ko free ni class 2 da ke government si kamat ha school pa mi nei polon te la da ban ke dam te na hok si ta katerek nang ko kan la class 1 4 ban ni le ma tu tel ni ke na pari deng long de lo ni ke mang ram lo ke nang itu dia kena inside tu rong kita pa ngom tadu ko na lo ne ko ri piana pining pidunde lo polong ke tuteli dakse aveden lo awareness ta koson ni li thek po la doctor school ini ke cingki bom hai si pang tai masih school bang hadak pon na lo ilchu tum den matha umrasi le pona ko umrasia ro arong sotra proy lo hada place ta thi lo non building khana na la ati non dam tangan kita non next year kan ke pan ni student point pa ba dua teacher la ni ke wang really kiun elo hoitu ni ke tenapen sita voluntary retire te ka cen nang kok ni ke kan ini ada 68 kan non hisab ni ni kan alang ma bedo aku nili metha o mata bemar do ne ke ni ta tar la ha si gai helisti te telanga ka do tha ti ne Dr. Sir, kondisi ini dong nangka humuri ho itu bahin bana sing polong alamang lo master la pen studian nang bong apor ke konte da master ka ho sumara ang da master ka ho bicara mana sumara da suputak kalau itu bukti pos sudah student lah pen nang liang bong corporate ka be ka somlo ai student thek long le chi ni te ni ta ne chetong phan ke ko son na ni tum ta ni kan ni humuri pe na chi ni ne ko na che to the de bi ta humuri re re lo ni ke dam so na ka lo na ti bang le lo ka lo so bang e polo tu te linge ki ji tu ko son lo ke bang ko na li tum de o kha thek ma to na la siksa ke awe pute do pute la ke pang phir ke da gro so kita pang phir ni so school and din di da ni tin da do ps da do ke icds da do le ke sa ke par la ba ti ke la ta ni li ma tha ban da tene isi example kunang ko an khole ki tin ke kai ta ki san ko ni dang te asang awe pulong te an khole ta cham the the lo ai student abe masa hok ni dak sewang po ni jen batai si ni tam tat tung thai le ta dak ke do to ati sewang po student nang ko phe ko
ni dia bang ke personal ke student ke tanar Cina itu kita dua orang ini kalau kita kan ni doi anak saya hal ke tu bang anak itu tu dia lo Jepang Thai kan kalau apa ni kam kalau dia kita ni nang Jepang Thai lagi le non ta apa nang tu nang bang wis ni Jepang Thai panci ready lah Koso school hante to lai ka hin nurat ke non mili dun li han mili juk si phalang nu bang da ma si non bang ke ni ge bang ke ka tora ka tik sak de pok lo ka do ga ko ta ni long si man ale yong tien mili phang ke than sen ni ku pie pol ha so mai bang thom student le si du ni asap tat kudam ni mel ha ni ta ke chok chil lo mene hal ta na ke chok si te nang leng bom lo si ni di pulong te du kala ti cari nang po School lo bang terek nang puk si milih hintan ke mathalo la pen milih ta ceradun din milih dam beku ke siam apa masa amen kala amen apa yang masa ada di gontorong pi di kantor no dalam misal ke sekolah dasar lam minso kaci chok atong ti bet la la magar ulang ti ni aron bali ni duty dam de tane fan support ng dino suspension ng dino ni DPO BMC dum ta ti khalai Kenon anta la tumpat malu tado ia polo no ane pana jadi te alang tun dani tun banang jun po so mar pangrum pipo la polo te al na kacerab dulu di parmen inda se non li bang ni rong so na chok che bu lo ke chok che ke lang na te di parmen tu school ke lang ye tum ta do lo da student ave te delegation ko ri na ye pendak school ki bia le ke SMC dat kan dilu halo tun na buna nang tu da school ave alle ave lo te rek nang po amuk te ro umra si so ro kilo ke pro welcome alung dia khalang ga thik thai ni ri ke pini pen abdam di po he ta rong so na duk inu konon ni ta unde ni ta ji pandan ni building hang ki jang Karlitang Phuban Chandra Terang Kachikimo Amen Pen T20 Cricket Tournament ke Patu Kecheng Thengrang 11 Cricket Club Atumpen Waterpi Ponsi Dipu Stadium Patu Aklamalong Abarim EM Karlitang Phuban Chandra Terang Memorial Cricket Tournament Pai Pai Ni Pai Inkoida Trokarni Pen ke Patu Pangchengpo Laso tournament kachepate kangpu amayelong aluhi aman pen MLA ni soterang pi EM kacherong pp abarim MLA kleng duning ti joint director borsing rong pi kasa cricket chunbang sanjay timung MSc phengpika ringma board chairman Thiraj Rifuza lapen Thengrang 11 cricket club maipu obet kiling kong chunbang Bisnu rong pi Thengrang 11 cricket club ahempu Hiron Moy Chanda Lapen Border DSP Jitendra Singh Atum Chetongdun Laso tournament kachepate kangpu ahut kechengsi kachepate pon atirang Thengrang 11 Lapen Jerpo Chingrum 11 Cricket Club Angbongsi chepate ponlo Laso tournament along Kilang Chari Mate Empire Rajurong Pipen Sar Impang Chotumsi Doponlo Lapu Jerpo Chingrum 11 Atumpen Thengpon Paprangsi target 162 an Piponlo Lapen Halapu Thengrang 11 Atumtame ball Thengpon si 20 over Angbong 128 run an Lidun Chodajok Jerpo Chingrum 11 Atum Chepahai Bondetlo Lapu Aluhia Tumpen pherangke no kaning Jepon ke Abarim EM Karlitang Phuban Chandra Terang Laso Appear Thelong Doti Kahut Kepatu Aning Hangpik Lapen Aprang Owe Kimi Atumapan Kepatu Anat Ingtur Ponchia Pan Kichapo Thengrang 11 Cricket Club Atumpen Abarim EM Karlitang Phuban Chandra Terangapan Chikimo Amenpen Cricket Tournament Kibi Pon Tegapot Abarim EM Karlitang Phuban Chandra Terang Achor EM Kacherong PP Pen Thengrang 11 Cricket Club Atumapan Kachuro Pajerpo Sonsi non Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rongkhang Pen Bor Iponsi Karbiang Long Alongta non Owe Kimiatum Kepatuanat Paprangdun Bomsi Kangtui Angdeng Anta Paturunsi Karbiang Long Apan Nongmi Kewan Piatum Dolo Lasi Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Apan MLA Niso Tirang Pipen Kachuro Pajerpo Lapen Lapu Thengrang 11 Cricket Club Ahempu Hiron Moy Chanda Pen Laso Tournament Kibi Pon ke EC Owe Kimi Atumapan Araki Pen Chepajok Pon Apan Lapen Aogapran Kimi Apan Puta
mai along jaipo la pen la so tournament along match tin ta me nong e piponchi la son si ke hai anong e suripho piponchi puta ningchipo News Text Report Karbiang Long News Channel ini nang litum media person atum stame ini da bakso cricket khela long nang litum na kidun na dak nengarong pila lapen ladak organize ke kuria tu na bakso nili hema sora men pen alang litum ladak la bakso cricket team thengrak lapen cricket team ke banai alang litum aphan nili hin ben churo pila athema alang nili tum hema sor nili hema sor aphang mata cricket pen ni ke pathuan ning hang pi sports apokha lang dia ning hang pi la penalang dia kol cricket kalila badminton penta ning hang pi la silahai sports abang ke alang di active pik la ning hang pi la pen bang phanta ko son si ke pa lahai ke pak khelaji ma ba paklem ma lahai ba ning hang pi la si alang li tum la si ladak non alang li tum da lahai lang dia men pen la ching khon ki do jok si pini lang dia men pen la son thak padunang la son la bangso cricket amen pen padunang si lang litum la bangso along so timatum la bangso organize kuria pa ningarong piglo la si lang litum kan nilihin pen suri churo iglo athema alang litum la bangso organize ke kuri ke la bangke mi piglo pusinilihin pen achun ni panlo nili ke let bhubon chandra te rang phan ke mane bihek aku pen si nipu tum pen hai si alang li alam jedam chiwang pik la pen ke alang li lam arjulong ako non het bule ka chichini ba chipu kale haku pen si chichini chipu jalang li ke kleb ke dam ke misen sports culture mohet jong alang li hem sor em kache rong pipi bai do alang li ta than lo jalang li khela hin ajat ke pathu ta lang li aning hang pik interest pik pu rasu sports long ke pathu hin anu tin ta charlie nei chingthur nai pualang li encouragement pipik pula sipini la thengra cricket club pen alang li a memory alang li a videt pu phista lang li mehang videt pu phista lang li a mehang ki do teng son si pini alang li cricket la thengra cricket club tum mane isi memory lo alang li phan kaching hon lo la so ang thek paklang pon alang li tum hanta cricket club tum hanta churo lo la pen ke sports culture li tum ake hai dr turam Rongkhang sar alang li phanta churu re un e alang li ta nang thur pik lo alang li nang kang thur pena jok non ke gute team Karbiang long ma as a whole set Karbiang long masi sports hin ke pafrang pik lo la si sports ke pafrang pena jok si li tum la ing ikibu puna ja health consciousness pena jok si non bang ke mane kesuk anta penang ana kesu an ke chimaina slap lo vi lap lo lasi sports culture alang li phan kang thur pon pot alang li phan ta churo lo la pen ke la let bhubon chandra tera alang li hema sor family tu man ta churo lo je pini la so sports culture kapang thur pon risoi jang tum phan la pen ke da Karbiang long kang tum la team la so cricket team tum phan cricket pen ke pathu pen kupi pi awar sai ke long ma tangka bang muhet jong tai li tum DSP than lo je sakuriya videt chok income source dak pen masi ko anta ne pathu lonte la dak pen masi chiklo jona salary anta dak se ke omuna ko lang li than lo la sila so awar sai bang ke anu tin ta chudeng dun po pusi ning thelo la pen ke sports culture anso se pangtang thu nang thank you উইনাৰ প্ৰাইজটো হ'ব 50,000 ৰুপিজ আৰু ৰানাৰ্ছটো হ'ব 45,000 পাৰ ডে আপোনাৰ মেন অফ দ্য মেচ থাকিব আৰু ইয়াতে যিমান ধৰণৰ খেলত যিটো প্ৰাইজ থাকে মেন অফ দ্য মেচ মেন অফ দ্য চিৰিজ বেষ্ট প্লেয়াৰ বেষ্ট বলাৰ তাৰপিছতে আণ্ডাৰ 19 কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি যিটো ইয়াতে সোমাইছোঁ তাতে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰাইজ দিব লগতে ট্ৰফি থাকিব সেয়াই আৰু টিম থাকিব আপোনাৰ 12টা টিম থাকিব চব কাৰ্বিআংলং ইয়াতে ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলঙৰ টিমো আহিব আমাৰ ডিফুৰ টিমো আছে ৱেষ্ট আৰু ইষ্ট দুটা মিলাই পেলাই এটা হৈছে ইয়াতে 20 অভাৰ খেলা হ'ব 20 অভাৰ খেলা হ'ব 11জন মেম্বাৰ 20 অভাৰ খেলা হ'ব পাৰ টিমত আৰু চবে হোৱাইট ড্ৰেছ আৰু ৰেড বলৰ মেচ হ'ব 20 অভাৰ মেচ
pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi